Niretzako eske Gernika gauza asko dira, ez? Nire herrize da, nire bizize mondoztena da, nire kontzientzize biztu doztena da, ni nazen modukoa banazen Gerniken jaizona zelako da. Bazi soberania. Gernikara noanean eta dela euria egiten duelako edo trena galduko dudalako, arineketan egiten dodanean, beti akordatzen naiz bombardaketa egunaz, esaten jende arineketan nora ezean zijoala. Gernika euskalduno gara, Gernika Euskal Herria da eta gu euskalduno gara Gernikan. Lehenengo flasazo baten nire herrize. A mí una frase, hoy en día vamos mal. A mí siempre me ha venido, porque no soy de Guernica, me ha venido el cuadro. Para mí era el cuadro, lo tenía mi mamá en su cuarto de costura y era el Guernica era el cuadro. Luego sí que pues, llevo muchos años viviendo en Guernica y es el pueblo. Gure iruditeria kolektiboan parte bat, ez? Osea, hori bekendu dozkuena. Aritza, roble. Nik esango nuke bizitza eta esango nuke jendearen artean harreman oso aberatsak. Reto bat. Eta irudi moduen, edo nik holan dekoten imagina da, berak zelan kontetaman bunkerretik urten, eta Gernike egon behar zan lekuen, zuzko bola itzel bat egon zala, eta zelan zeruepe, kolore gorri hori hartu ban, ez? Orduan, holan imagen moduen, imaginatzen da hori. Porque nada se detiene, que no sea el paso de los bueyes por el rostro, porque nada se detiene.